viewers, welcome back to my YouTube channel. Mayam punopu ruwit arunna taram nokja bolone kokna nokrunjari. Matam kuirabagi tungda si ai YouTube channel sida ai blog amgatang puduna laksari. Amna nungaigani khali. Blog se tay amta natte ngasi se aina hadi phone mo khak leibne phone je khoigi Redmi 14 Pro yamna tango basu nate ado basum sang amada aina paibagi oinadi yam sapsaba haitare ado ngasi leirubane sai pung 8 ke daida purakpane ado hariba phone je ai amtang unboxing tawjage mayamda uhanjarake magi feature sing kai kai yawba khopa phone masak kamai tawba kadai digi lawrakpa kai do sum mayamda amtang kanjage habagi damakta blog si samjarakpane ado I hope mayamnasu sum mayamsu haina khangbiramani Redmi 14 Pro Note Pro se dum nungai sinaba yam nungaiba aduga magi RAM kai ga su dum chao aduga phone ne na high ado ai ngasi sina handagi sina han boy duini phone sumaina ko 20000 mathakta phone pai ba se ado mayam hojik phone je yeminara se phone je adum adi phajaramani khalega to yam plastic ka lo yauri ado chara ke sile mena yam sile gi sidale to mayam gi Redmi ko 14 Redmi Note 14 Pro sini phone je ado phone je hangdok tringi da magi feature je kai kai yauge se iPad ana ko camera da onjage adugi matungda camera ju khara siang khara wa tore ado ai dum pajara ke haitare ko mai feature je amada magi camera se triple camera ogani ado magi megapixel se 50 megapixel ogani camera homok loina 50 megapixel ogani ko aduga maje ko gi magi battery sina 5500 oy aduga maje ko gi 3D curve oyani ko phone je 3D curve oyani adi sum mayam sumena khambiramani aduga magi display sangbagi chang sina ko gi 1.5K adumaina oyani magi color sidi karino adudi khangri manung horen hangdoga anda kayani onja ke haitare ado mayam yenga jigo kamai tawge do phajaram be phajaram da be do egi tawna ne khandoge do yenga ji me Okay, mayam azik phone ji yeminagre ko ado phone ji gi ai leirakpam do mayam da khangan jage ei video mati amasuk ai gi site sida hapjage mayam sum ai di yengbiu ai gi phone ji leirakpam je ko gi Wangjing Bazar hauji ji gi Wangjing Bazar dai si gi khongjong lum da gi haigala poi tar ga di Wangjing Bazar hendo aga hek hendo paga ko gi oi thangba nakanda ko gi Manishana Mobile haidana ko amakhat lei haiba mafamdagini laurei ko mafamduda adi khogi offer yamna thawi 30% offer adi Redmi phone khudimak ki haitare 30% offer pihawi yamna nungaiba mafamni mayamna su hena su khangbiramgani hariba mafamsida mayam su lakpiduna mayamgi adi offer se lobiu tang kun ga taruk phawa offer se leihouri hariba tang kun taruk phaw se manungda mayamna phone je direct one khona case thiraga low boy targadi polishing samna example da polishing kun piba mobile phone je polishing taraga mari khakta da phanghawi
ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯤꯔꯒ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 30% ꯑꯣꯐꯔ ꯄꯤꯍꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯁꯣꯞꯇꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯄꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯧꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯟꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯪꯂꯛꯏꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯆꯪꯂꯛꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯁꯅꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯔꯣꯛ ꯋꯤꯠ ꯑꯔꯨꯟ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ